Pitung jagoan rawe belong, nggak takut bunyi pelor melayang. Kompeni hidungnya pada bolong, ditempeleng palenya jadi peang. Tolong potong rambutku lah. Oh, yang mau diset, nggak mau diset, nggak Ya. diset sekarang. Kita yang rambutmu atas teman kau tuh. Guntingmu mbok sing ora pasan, jajal bileni maning. Ya wis lah. Ya wis lah kita jajal maning jajal. Wis tung lah nyong. Oke, nyong wae ngerti rahasiane, tapi kowe tok sing uli ngerti. Piye rahasiane? Wis tung lah. Kompeni. Ya, anak apa? Nyong anak Berita apa? Yang ngerti kelemahannya si Pitung. Apa temenan kau ngerti kelemahannya si Pitung? Ya temenan. Kelemahannya si Pitung gue nek kecula jimate kang drijine. Apik ya beritane detek nang hadiah. Kesuwun ya. Ya. Ini gue seger nggak tahu.
Wih, kayak pitung lagi adu sepi ya. Tak lapor ramen company-nya lah. Company. Ya, Ya Miki, urus pitung lagi adu nang kali karena ngaji mate. betul mbok. Iya wis betul banget. Ya wis aku ngirim wong loro company go mateni si pitung. Ya sip. Kowe wong loro Kenapa komandan? ngena perintah go kowe. Perintah apa komandan? Kowe wong loro siki maring kali mateni si pitung. Siap komandan. Hai pitung. Apa kowe? Bawa company sama mateni kowe. Nang apa ya tenaga dari pitung nambah kuat bukannya nambah lemah. Iya tuh bingung kok. Ya cek lapor mau komandan Bayu. Yuk. Apa komandan? Ya, apa-apa. Lapor tentang kematian si pitung ngoroskan. Pitung ora mati komandan. Apa? Benar komandan. Udin wis kelambone komandan. Wani-wani ini Udin nglemboni. Cepet kowe gelati Udin balana mengalas. Siap komandan. Woi Udin, Ana apa? kau ngelombone tentang lemahnya si pitung. Apa iya? Wis ora bae kau ngudu balang lemari ngalas. Pitung. Guru, anak apa, Ruk? Kowe kudu dihukum atas kelakuanmu. Apa salahnya, Guru? Kowe wis ngingkari janjimu. Ingkari apa, Guru? Kowe wis nggunakake ilmu sing salah. Kebetulan ditemukan dengan Anak apa? yo ngerti kelamane si pitung. Kelamane si pitung gue nek dibalani benda dia langsung mati. Apa iya bener? Oke bener dek. Ya, suwun ya. Ya. Oh iya kasih pitung. Langsung balang aja lah.